sinigeze ngira ico ntusha kuri we buri kimwe cyose cyaje nuko intambara ziza mugabo ngo bangize ko mpagaze kandi uwo binziza azoshwana nawe kuko jewe ko mpagaze ni kubwiyo kandi nabaze n'impamvu byose byahabaye hama kukindi gikurikira impamvu nze kuvuga isinaomi nuko uvuga si jewe ariko ni wa wundi yampaye umwe yatumye mpagarara none umunsi ntihagaze Today, turafise umushitsi w'iteka turafise MV Data kuri Ikirenzi TV. So MV Data is up. Dankeschön. Urakoze. Informe kabisa. Is up. Cyane. Iby'ubuzima nitopfuze neza. Iby'ubuzima turashima ko abana mumeze neza. Byo kwishimira. Ateba arabugoberera. Yo makuru dufise. Amakuru mufise ko narongo sije narongo bon ni ibintu turi banyine bisanzwe bihari. Yego. Umva but atya ntuze yawe indirimbo yawe. Yavuga iki kubashaka ko atabitahuye. Bo mbese indirimbo cyo yavuga ko batayitahuye yashaka kuvuga kuri babandi usangana bo iri bifise ntuze zibiri. Hari bamwe usangana babanye n'abadamu babo ugasangana abadamu babo bafashe ukuntu kandi aribo bategetse ko bagabo ugasanga abadamu n'abo bagabo mu rugo. Hari n'abandi ushoye gusangana babandi nyine tutavuze ababari tavuze shatse kuvuga iki babandi usangana babipfuza kujya bicaye bipfuza ko abagore bakora mu cyose bacuritse bibiliya baricuse ko biri tubiya ko umugabo azojya rushungura byararushe umugabo umugore usanga arakora byose byararushe kugira akajya arushe ikindi kintu usanga kimeze kuvuga asumva kwari kugira ngo dutahurane kuko arabushoye kubaza je ubuzima ndimo mbega undarazi ko ndaburimo n'undi arabizi kubayemo ibyo birengagiza wowe kufise n'abandi bazi kuba bifise wowe umva avi yawe ni yaje bo avi wanje no kugira ngo dutahure neza ko ubuzima uko bwagiye burahinduka twese turayibona turabisha amaso ikindi naco nimvugo ubuzima tuba tubayemo si byiza kwibohera ku kintu ubona ko kikubera intambara ni byiza kwirekuka ubwigenge ugakora ikikubera neza kwidagidageza kugira ushoke yakana ikintu wabonye ikintu cyagushikiye ni eko rimwe se yanditse indirimbo afite ikintu de bo cyane uvuga ko atacashiki nubwo ko atacashiki mugabo ni ibintu umuntu abasanzwe abamo cyangwa inspiration mu gihije ibifise ikigamije kandi siko ngo bivuze ko abibonye ku muntu cyangwa bivuze kubera ko ngo byibona abe nabo biraje uko nyene mugabo kubera ko abantu babasabwe bazi ko dukoze abarindi muri ibyo mugihe yikoze mugabo cyangwa kari mu indirimbo bavuze ati ko kurashize habona no kumuriko sibyo barabonye ku bantu cyangwa sibyo yabashatse kuririmba gusa ahubwo byahuye ko umva babona kumega buri kintu n'icyo kuri we yahabe namba yego the clip say have again bo jenizere ko clip itazoboneka clip nizoboneka kubera ko ari indi clip iteguye nyine igomba gusohokana n'indirimbo shasha umva cyo tuboneka kubera umva tuwe turayihojeje gato ngo kwato yihojeje gato izo iyo niyo muri kwezi mu mpera z'ukwezi nyene yego tuya n'indirimbo shasha nyene mugabo nana soy yo kubuja ubwo nyine niyo kubuja umubiri nyene kugira ngo twumve ko tuba turwaye ya magwaye yaje gutama yo kuja gukatika nyene ngije nyene izo yeze batukunda yego izo nziza last time nabwira nk'uzenya tema donc kuri amarezo sociaux donc ukuntu abantu babona amarezo sociaux ibiki kubakoresha what about you wowe ni rezo sociaux udakoresha cyane Bojya muzo gukoresha cyane hariyo duvuga ko ari nka Instagram na WhatsApp cyane kurusha izindi dufate WhatsApp cyane kubera ko kenshi nunganira n'abafana cyane nuko aho wowe umva bakwandikira bishu bose nzi kwirengagiza umuntu muzima kubera ko akazi kiwanje ndumuririmbe sivyo kandi mba ndumuririmbe ndicirore bo reka tuvuge icyo nje kumenya cyane nyaco ndicirore cy'abantu sivyo mu gihe rero ndicirore cy'abantu ni byiza yuko mu gihe umuntu yavuze ati ikibazo kugira ngo kimubaze byongora reka nje ku telefone ndamwandike ndabako n'ishuri buryo no mwanya wo kugira ngo shuko mbaza nanje ndamwishura niho ndamwishurira kandi nakanatsinda nibo babosi banje nibo mufuko wanje nibo kumenya nawe kibazo hamaze ndabagara ko byo genda gute muri market ngo kosha cyukuti
baragitahura ubishoboye urabikora umva bikugoye nabyo nta kundi umva barabitahura yego kandi baba ari benshi cyane kuko hazogera n'ahandi ho biba byinshi bikunanira kwishura usange bazibagiye havuga ati oya mu buzima icyo ushoboye kwishura uracishura icyo udashoboye nacyo uracihoza yego niko bimeze mu buzima si uguhatiriza kugira ngo ubeho ubaho uko ubuzima bwuje kandi ubuzima umaze kugenda nk'uko bwuje ukamenya ingene ubwitwaramo nange ko uri mu nyamahirwe atangaje kuko amahirwe atangaje kubera ko ubuzima buje bukagorana ukajana ugashaka kugenda uko butagiye uraguhitana kuri IG wewe that's ko say like about 26,000 abonye ne kuko kanyuka ugakoresha atanu mu following urabiki urabiki je nizere yuko n'umuntu ari urusaku kandi atagwajamo icyo ndibazo nakizi urafite kurengana ukumva ko baravuga umuntu kanaka cyangwa ukaza wumva umuntu akuzaniye urusaku birakuye kwanaka kandi nawe utari muntu nze yawe birakuye ko umuntu azaramenya ibirengana n'ibigiriki urusaku si ngombwa ngo urubemo ariko ntibiza kumenya kurubaho je novuga yuko umunsi na following ndaciga kwanza abo ntegeza ku following kintu cyose mu mutwe tegeza kugira etude kugira ngo ejo uzoze kumenya nihamara kuza ikintu mbega uzoba ufise impapuro rw'umutsindo nyabaga ikintu we wahisemo kuko kirase twitoye wovuga ati je ntegezwa kwigana inguvu nanje ndabijamo nzobanza ati ndazicungiye gukora icyo aricyo ego umuziki ko wewe umuririmbyi bari cyane boje tratresa wo mu Burundi kwanza umuhanzi niba wowe wahe aba aspiration fan boje ikintu cyambere na mbere ndakunda umuntu itabara maze ko nabo umuntu itayipfuvye fakaze cyangwa umuntu afise ubuntu mu bantu uyo muntu mba numva ko kumenga muri jewe afise kumukurikirana cyane kuko sinkurikirana kwanza indirimbo aririmba cyane midi hakoresha manzo kwanza gukurikira kwanza ibyo akora hama ikindi gikurikira cyanje na lyrics ziri ndakunda ikansa asko aiko shana sko mu Burundi bashaka ndakunda ikansa cyane kuko no kuva kera no umuntu numva ati cyendize ndirimba numva ndirimba y'ibyo babiheze bagiri muto kuva nk'umuto navuga ati ndize ndirimbana n'ibyo babiheze bamejeje gusa ikimani tubiduteguye kiba gitandukanye cyo twe twiyumviye mugabo uko biri kose bavuga ko yampaye amahirwe yo kwitahura no kumisha integerezwa kuba yo gutahura ukugira umutima wo no gutahura kugira kuri ikintu gikora ku muntu no kuri ikintu gitahurika kandi n'ibintu biba biri mu bantu byose ariko ndabasoma menshi afashe igihugu cyiwe cyane yarafise franchement neza hamwe mu Burundi nabo ba mu Burundi ndabari byose ubu mugabo kandi abadetaye umuntu muri nje afise ingufu zo gukora nk'utarakora nshatse kuvuga kujya mu nasanzwe afise indoto yo kugera kure par exemple urafise gusangana umunebwe wo mushirikira ukomera kwaza muri entreprise yawe ntibishoboka no mutima wanje rikomeze no mubwonko bwawe nakira umukozi kandi umuntu iyo akoze ikintu ciza ndacembera niyo akoze ikintu kibi ntaba yataye umwanya kuko hari umwanya ikintu kiza ari ciza n'igihe kiza ari kibi par exemple umuntu murabwira amurigeze kumbwira ngo nakangariye indirimbo ngo cyangwa wararibye indirimbo ngo yinisi ngana amaview n'ingana amaview kandi yari yoshe cyangwa igere bagize view nyinshi wari umwanya wawe kandi abana bose bafise kubabyara bose ntibaza bafise ingeso zose cyangwa baguhereza itaziza nkuko bikwiye kandi bose bavuye mu ndi wawe ego umva ibintu byose bitandukanye no kuburi kurabyumva still nuravuga wo bona amaze kukubwira umuririmbyi byose mu Burundi azi yuko afise inyota yo gukora akora kandi ashaka ingufu nyinshi n'umufana wiwe niko bimeze bose ndabafana kuko nushobora kuvuga ngo nkundana akaba aragushobora kuvuga ati je naka no kuko Imana ndumva yuko mu mutima ndamubonye cyangwa turi kumwe cyangwa mu gihe numvise indirimbo yiwe ndumva ko nditushe mugabo ndakunda umuntu abafise lyrics zigisha cyangwa lyrics zifise icyo zinyungura mu mubiri cyangwa zinyungura mu mubiri usanga ikintu uko ariko aravuga ikintu kumva ati iki kintu by'ukuri nubwo iki kintu kitandi ko ndumva ko nanje nshobora kwikorera umuntu cyangwa nimba no ari ikintu kizari n'ibyo tushobora gunoshora nanje kwikorera umuntu nkamenya cyone like Eduraza kumva kundirimbo zawe bisose ngo indirimbo nkarumva isinawo ko bisime cyane kuri mfitine uyu muntu dedikase mukopinye wiwe niki sisi ntabwo numva sinamusinawo gasanga namazinaga ntasa nakavuze naje nce isigorika gabo je mu buzima ari ikintu nakiye abantu kira muntu wese afise yo yavuye bafise ni cyatumye agera aho yageze kandi mu gihe we hari ihangiro ryo kuba we mu buzima ni ngombwa ko biba bijya byose byo gutuma utaba we muri kigero wafashe mu buzima kubamo mu gihe nafashe ko mu muziki cyangwa nafashe ubwirika ariko umuntu kenshi akunze kumva ngo nakunze gushimara imbere
Mukandi tuzi ko abaririmbyi badakijijwe batagize iki novuga yuko ari nka bya bindi abantu bamaze gushira ama complex mu mutwe bakavuga ati umuntu ashobora kuririmba ati ndirimbo ngo yongere giri bavuga ngo umuririmbyi w'isi aca nibaza ati mbega bagiye barimba gospel bari mu ijuru sinzi ko bagiye bari code na Mikael hano kindi bitandukanye icyiza nuko bategetswe kumenya yuko message yose ishikiriye umuntu ikamwigisha ikintu uri mu ivuga gutumwa message yose ishikiriye umuntu ikamukebura kugira ngo ave mu kintu kibe cyangwa aje mu kintu cyiza cyane ikamwereka ko ategetswe gufata indi ntumbero nziza isumbu rya muntu avuga ngo Yesu ushimwe cyane mwami Imana urahambaye kubera yuko uri kuratanga injire kugira ngo umuntu ave mu cyaha aje mu muco sibyo aho niho dutandukanye bo hariho rero nk'ukungera tuba tugomba kwitiranya ibintu bo muri make je novuga yuko reka ndarimene je kuba mpagaze hano kuba byose bigikomeye kuba mpagaze kuba byose bigikwiye sishobora kureka kubivuga ku bwa Kristo ndabivuga kandi ndabivugisha ukuri sindabihisha ni gute wohisha waguhaye uburi njyanya kandi uri n'ikisambo mbona uvuga yuko muri make n'ubu ndacyari ngaho muri mwanya kubera ryatsinda nyene narabize sinigeze ngira ico ntusha kuriho buri kimwe cyose cyaraje nuko intambara nziza mugabo ngo bangize ikintu mpagaze kandi uwo binziza azoshwana nawe kuko jewe ko mpagaze ni kubwiyo kandi nabanze n'impamvu byose byahabaye hama ku kindi gikurikira impamvu muze kuvuga isi nawo mi nukuvuga mvuga si jewe ariko ni wa wundi yampaye umwe yatumye mpagarara none umunsi mihagaze donc ushatse kuvuga ko Imana ariyo nukuvuga si jewe niho ariko ni Kristo muri jewe niko mbashatse kuvuga it's not me niwe yego ndibaze nsigurira kwiye n'abantu irakwiye byose ko wese bakumvise karyoshe provocation malgré ko nshira imanza bitumuzi muri ibi yagenda ukagenda ku mugabo kuba bo banzi siko jewe inzi Kristo ego mu Kristo gusa ndemera Imana kuko ya mu rusembera Imana wese uba twese turi ku kintu cyawe wakoze rero wabigenda kunyitaho kandi ndabashimye ego wakoze vraiment utubazo twishuye batubwira ico igituma wanzikiye ndimo yawe ikarongo yashasha ngende mu views of course style wacu kandi nize ko atari rya nyuma nje ngasi rya mbere ariko ni rya mbere ko si rya nyuma kandi si rya kabiri si rya kabiri uzogaruka n'undi munsi so bakunzi bakirezi web TV mwakoze kudukurikirana n'umunsi w'imana MB data nawe so ntiwibagire kugira like share na comment na subscribe kandi active agacloche kugira ntagire video n'imwe izosubira kubasiga so merci beaucoup